Hallelujah. Praise the Lord. Sabakela mlalele egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sabakela kubo kabalali be-VOC FM egameni lenkosi. Ngamathebula sibonga bazalwane egameni likaJesu Kristu. Seveleni sesikhathi bathandekayo. Sehlele besithandayo. Sengehlele ukuba ngiwephule egameni likaJesu Kristu. Namhla dingu 14 August egameni laJesu Kristu uNkulunkulu siphethe kahle bathandekayo. Sesahambe safika endlini ekusakade. Siyabonga ubuso bakhe uNkulunkulu losibhekisile. Wasigcina wazivikela waze waba kulesikhathi egameni likaJesu. Mlaleli nawe siyakhona ukuthi namhlanje kuphathele kona. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi ngeke alakhe ithuba alendele lide egameni likaJesu Kristu. Just believe that today can be a turnaround. Namuhla uNkulunkulu akakuvelela. Namhla uNkulunkulu lawa akhuluma livi ishintshe impilo yakho egameni likaJesu. Lokuhle ngelivi laNkulunkulu ukuthi indlela yaNkulunkulu yekwenda lelivi. Nakafuna kwenda uNkulunkulu ukhuluma livi lakhe. Uyalithemba egameni likaJesu. Lithenjiwe emazulwini, lithenjiwe lasemhlabeni egameni lenkosi Jesu. Sikhona abazalwane siphelele indlu ekusakade lamuhla egameni likaJesu Kristu. We give God all the praise in the name of Jesus. Angambi ngedwa abathandekayo ngihamba nayo umpostoli JB Kule wasembabane Assembly of God. Ukhona namhla abazalwane indlu ekusakade egameni likaJesu. Ngihamba nenceku lapha ababe Brother Malbongo Msini egameni likaJesu Kristu. Sikhona abathandekayo sitawukhonda uNkulunkulu. Sikhona ukuthi sidle live la uNkulunkulu egameni likaJesu. Abemali bazalwane egameni lenkosi. Ngizobe ngumprofeti. Bese la ngibita abantu sekubabita ngama-office kanzi. Inkosi sakabafibisi lilo egameni likaJesu. Praise the Lord. Hallelujah. Bathandekayo angivele ngicele yena Brother Malbongo avusele bazalwane banabasha siyabamema egameni likaJesu Kristu ukuthi lenzaba yekholwa iyakhonakala abantu abasha. Kuyakhonakala ukuthi uphile impilo lengcwele egameni likaJesu Kristu. Ubebedelisekela, ubebedelihlakubambisa, ungaphathisi, ungaphatheki egameni likaJesu Kristu. Ngicela Mr. Msibi welcome sir. Cela umvusele umlaleli egameni likaJesu Kristu. Umtshele mfundisi sale nami ungilungisa ukuthi vele kunjengoba bengishito noma inkosi sesebugcine kahle. Siyathi ukuthi lapha losebenza khona mfundisi usebenza in a medical facility. Icisho lethi bonesi labanye vele bosisi egameni likaJesu. But yakhona noma ukulesimo leso ukuthi umphilele Jesu. Ungamkhuthaza umlaleli mfundisi usahlebra live lenkosi namuhla egameni lenkosi. Amen. Ngiyabonga mkhona. Amen. Ngiyavusela kulaleli ekhaya egameni lenkosi. Amen. Ngilelako bazalwane ekhaya ngiyabonga kaMsibi. Ngiyambana kaNkulunkulu. Nami ngiyathanda uJesu. Ngiyamthanda Jesu. Mina ngideserve uthando lwakhe kodwa nje wangithanda. Ngisho ngesibindi lo ngumfana kaNkulunkulu. Kuloku ngithanda kwakhe-ke nami ngisaqinisele ngokumthanda Jesu imihla yonke yokuphila kwami ngiphilele yena yedwana nje. Ngimphilele ebusheni bami, ngimphilele kungabi sekusheni kuphela kodwa nje ngimphilele imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakubonga ukubula igugu kimi netuluka kukonke. Ukuthi Jesu athi makafika athathe indzawo mina-ke ngathi ubufakazi bami because ngikhule mhlawumbe ekhaya la ukhanza khona ukuthi indzaba ngaJesu indzaba lekhona lokhula ngayo vele. Ngafika esigabeni sokuthi ngithi ngiphakamise isandla kodwa kuloko kuphakamisa isandla
kwaba kuphakamisa sandla nje kodwa ngacala kuba mnanzi mbamba bekhamba naJesu lelanga ngithola lokuthi naku seniyahamba sengine relationship naye Jesu engilapho la kwahlukana khona ukuthi ukukhona mhlambe kuphila ukuthi ngathi ngisesondleni nje ngiyatata indlela telisonto ngathi esoneni lethu siyathi kunemibhedesho bondiyakhola bosiyakudumisa ukuthi ngasho hayi namhla sikamhlabeli siyakudumisa kodwa kubuye kube naleli chaza lihlukile mase kuthi uhamba naJesu uhamba naye uyakhuluma nawe kusho Ananias makafika kuSawula asengisawula asengikabi ngiphola uthi uNkulunkulu uyamtshela ukuthi lona ke ngimkhethele mina ukuthi atongilalela atongati angilalele bese uyangibona bese lendihluka lapho mase uhamba unalobudlelwane naye egameni lenkosi amen. Praise the Lord. Insizwa leyo bazala ecela ukufakaza egameni likaJesu Kristu. Uyamkhetha Jesu noma ukhulele esonibele. Balabasha egameni likaJesu Kristu ukhulele esonibele akwendi ube ngumzalwane. Nangabe kulale garage akwendi ube imoto. Ngeke ukhulele esonibele bese kumele ubalikholwa. Jesu uyamukelwa egameni likaJesu Kristu. Praise the Lord. Glory to Jesus. Uyamukelwa Jesu bazalwane egameni likaJesu. The atmosphere, the environment you grow in. Uthi noma sekwendekile konke lokho bese yamkhetha Jesu. Siyabonga abazalwane kuva ubufakazi benceda uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Sikhona nathi bazalwane simufakazi uthi uyatalwa bakhola utalwe bafundisi uthi ukhula bese kuyakhanya empilweni yakho uthi lo Jesu lolandzela ngibabela make sekavuna ukuthi thathela yena egameni likaJesu Kristu ngoba sitha isikhathi dawuhamba ekhaya kumbe soyenyuvesi munomusha soyofundzela soyosebenza utawudzinga ukuthi bese kuyavela ukuthi watholani wathola usono noma wathola Jesu egameni lenkosi Jesu sesihlala nje emcashweni sihlala sodwa embabane batali balekhashana kube sathola usondo lendeka egameni likaJesu ngabe seke kwamoshakala lapha lesifihla inhloko khona but ngoba sakhetha Jesu God has kept us and that is the power of salvation. Egameni likaJesu the Bible teaches us to say no to all forms of ungodliness. Praise the Lord. Apostle, welcome babe egameni likaJesu. Umlaleli ngathi ngambona egcuma kade akugcina umfundisi sebenze yenkosi ikuthuma lenalela babo siyakholwa ukuthi nathi asikushaya inyoni ngoba la umlaleli ukhona nathi sikhona shothi babe usithi ushile saqhubeka sasebenza sabambisana bafowethu egameni likaJesu. Ngiyakumema ke umlaleli sekutaleke umpostoli manje nangabe yakhona ngena ka Facebook si live ka Facebook ya type lapha Mbabane Assembly of God. Dawukhanza si live lapha kune video nje lokusikhuluma awuthi njalo ngento ebibheka bimasinyane dawubheka kumfundisi ngena mlaleli ususalela radio ukusibukela unesibusiso nje sakho laloko nje ukuthi netindlebe uyalalela ngemehlo yabona double portion leyo egameni likaJesu Kristu. Apostle, we welcome you babe mthele mlaleli sizosilungele ukuthi sidle idla ngoNkulunkulu obathisa. Asibonge kakhulu umkholo sibonge nalapha eDinzanjeni emlangeni siyabonga kakhulu usibambise sibonge neteam lesihamba nayo sibonge naloko ukuthi iteam iyasibambisa noma kunebuyaluka lokuningi siyambonga uNkulunkulu wemusa na next week nje ngiyangibala ngenovuselelo kodwa ke lelihlelo litawuchubeka sabe sikhona ulaleli ekhona umsebenzi waNkulunkulu uyachubeka siyadibongela ngijabuliswa ngilobufakazi bengibuvako ngoba vele umuntu mangabe livanga lifikile ufuna kube netintfo letitimbawu ukuthi
ivangeli lifike lentani. Ngiyakhumbula kwakunengoma lebeyihlatshelwa kadzeni ingathiwa ngilama senior citizen bakhona la ngekhatsi e-studio nalakhona emoyeni beyithi laze lafika la ngamula livangeli malifika lifike lente lenhlitiyo yakho ingabi sahalela tintfo talelive letinganamsebenzi ikwenta ube content uve wenele uneliswe ngilokwe ukuthi Jesu ufike wathi fit beyihlatshelwa kanjalo lokakudala. Kepha-ke lengikuthanda-ko ngilokwe ukuthi livangeli linemandla ekusilumula etintfweni letisehlulayo. Ivangeli linemandla ekusilumula etintfweni lesehluleka kutilumula kito tsine. Livangeli linemandla ekusilumula kulona. Kusho ukuthi loko nje bufakazi balamandla elivangeli bekuthi nawe lingayishintsha impilo yakho. Encwadzini-ke yemakhosi esibili bengicela ukuthi sifunde khona mlaleli. Emakhosi esibili sahluko 12 emavesi nje lamabili bengicela ukuthi sibuke wona njengoba namhla cishe bufakazi becondzene nempilo omusha nami enhlitweni yami kubekwe lenkulumo nje kweluleka ikakhulu labanesandla saNkulunkulu etikwabo labane assignment yaNkulunkulu etikwabo ukuthi sike sikhulumisane ngalokuthike lokubhalwe eBhayibhelini encwadini ya 2 Kings chapter 12 verse number 1 and 2. Kuthiwa-ke Joash began to rule over Judah in the 7th year of King Jehu's reign in Israel. He reigned in Jerusalem 40 years. His mother was Zibiah from Beersheba. All his life, Joash did what was pleasing in the Lord's sight, because Jehoiada the priest instructed him. Kafishane nje mlaleli ikakhulu umuntu lomusha lone assignment letsite uNkulunkulu la ibeke empilweni yakhe. Noma ke ngidawuthi umuntu lomusha wonke ngoba akekho umuntu lotelwe ngemistake. Noma bangaze bakwethela igama bathi ungusiphosiso. Ligama lelethiwe bantfu ngekucabanga kwebuntu. Wena usiye siphosiso. Umuntu nje lophelele lo complete uNkulunkulu uvumile ukuthi utalwe. Ngoba labanye abadalwa bavele bashone basetiswini. Wena watalwa uyangiva nje namhla ngoba uNkulunkulu une assignment letsite etikwempilo yakho. iBhayibheli ke liveta ukuthi mhlambe ibackground lengingayisho ukuthi emva kwekufa kwenkosi Solomon umbuso wakaIsrayeli wabese uhlukane ekhatsi kwaba nalona labalishumi kwase kuba nalaba ke lababili ngehlanye laba baJuda. Kusho ukuthi ke lemibuso mase ihlukene ngenxa yebantwana baSolomon ngoba wayehlukana ekufeni kwaSolomon makuthatha bantwana kwaba khona Jeroboam kwaba khona Rehoboam. Bathatha ke because nalomnye wabheka endasi lomnye wabheka enhla. iBhayibheli liveta lokho ukuthi mhlawumbe mawufunza ngabo labanye balamakhosi ikakhulu kuleli line la kaIsrayeli bekuvamisa ukuthi kuthiwe loyo lebeka inkosi wenda lokubi emehlweni kaNkulunkulu. Naba ngalapha ke kaJuda ungathi bekukhona lokuba ngcono kulesimo sekuthi mhlawumbe bethelele timiso taNkulunkulu. Joash ke
lo munye wemakhosi la lowavetwa nguNkulunkulu waqotshwa nguNkulunkulu wamgqobela ukuthi abuse kaJuda. And mhlambe i-background yaleli gama nje la Joash usho ukuthi God has given usipho. Usho ukuthi iBhayibheli liveta ke ukuthi emva kweminyaka lesikhombisa Jehu abusa kaIsrayeli, Joash waqala kubusa kaJuda. iBhayibheli ke lengikulandze kakhulu la ngitawuma khona nje sithandaze kulo verse number 2 lithi Joash impilo yakhe yonke waphila impilo lethokozisa uNkulunkulu, wenda tintfo letithokozisa uNkulunkulu. iBhayibheli bese lithi lokhu wakwenda ngobe umpristi Jehoyada abemeluleka noma ke abemfundzisa amcondzisa masingakubeka ngeligama lelincono besingathi abemkhocha kulobukhosi lebekanikwe bona. Lokunye lesikuthola ngaJoash kuthiwa wathatha ubukhosi amncane, lokusho ukuthi uNkulunkulu ude inkinga ne-age. Ngithi nje kuphela lesiba nenkinga nayo, uNkulunkulu uyakhona ukutivusela umuntu lomncane loyedzelelekile amsebentise. Mawubuka nje la kwekuthi Joash abemncane makathatha ubukhosi, kepha iBhayibheli bese libhala ukuthi wenda lokujabulisa uNkulunkulu. Kusho ukuthi kujabulisa uNkulunkulu akuyi nge-age ukuthi unganani, kuya nge-decision yakho ukuthi ufisa ukuthi ekuphileni kwakho uphile ujabulise uNkulunkulu. Kwesibili kuye ngekwekuthi emva kwekunquma ukuthi unquma kwenta kahle ube nayo umeluleki lotakweluleka kahle. Njengaloku Joash yena walulekwa umpriest. Kusho ukuthi lapha emahhovisi lamabili, lihhovisi lebukhosi le kingship lalibambisene nelihhovisi lebupriest. Kule Old Testament sekuthiwa thine sinemakhosi siphinde sibe bapriest. Lento seyibuye vele ndzawonye, inemandla kakhulu ngoba siyayibona nalapha lento ukuthi mayihlanganisiwe lento yebukhosi yahlanganiswa nebupriest basezulwini, yenta kwekuthi la lokho kusebenta kwalabantu umjabulise uNkulunkulu. Angisho mntu lomusha lone assignment yaNkulunkulu etikwakho uyamdzinga coach wempilo, uyamdzinga umuntu lomdzala losahambahambe indlela akhone kukulayela, akhone kukuqwayisa ngetintfo letitsite. Kuyenteka kwekuthi ube mhlambe nemuntu lomdzala lokwelulekako, uthole ukuthi awuzange sombone athandazela umuntu aphila, awuzange futhi sombone mhlambe awisa kuhlahla aqoshe madimoni. Uthi wena ubeka sandla tikwe bantu bashayeke phasi, uve ngathi loya lomdzala lolulekako akati akaluleke labanye, wena ngeke akukhone ngoba sowusetulu, awukho etulu. Joash abe inkosi vele ngekwesigaba sekuthi iking, abe mkhulu, kepha waqonza ukuthi kuze ukuthi nisucceed assignment yami angihlanganise lamahhovisi lelebukhosi nalelepriest. Kuze ukuthi uma kuhlanganela amahhovisi omabili usho ukuthi lelepriest lisebenta unxusa, lithathe tindzaba litise kuNkulunkulu, liphindze lithathe tindzaba ezulwini litibuyise, ngoba lona li-operator likuhlanganise uprofeti ne-intercession. Kusho ukuthi Joash le ministry yekuthi tintfo tithathwe kuNkulunkulu, tintfo futhi tibikwe kuNkulunkulu, wakuthatha kwaba serious
kuministry yakhe yebukhosi kaJuda. Lokho kwenta ukuthi ke iBhayibheli lithi wenda lokuhle emehlweni kaNkulunkulu. Angisho mlaleli ikakhulu umuntu lomusha mawufuna ukuthi kuministry noma ekusebenteni kwakho ekuphileni kwakho ube successful, ungababalekeli bantfu lasebahamba hambe umgamana empilweni. Ngithathe teluleko, ungabi ngumuntu lothi I know it all. Noma mhlawumbe lo meluleko wakho unesitifiketi saka form 5, wena une PhD, but kuhle ukuthi mawufuna kuba successful umthola umuntu lo ehambile lendlela lofuna kuyihamba, ngoba lendlela lofuna kuyihamba ifuna umuntu losayihamba hambile. Baye bathi labashoko experience is the best teacher. So wena unaso lesitifiketi uyile classini, kepha uyamdzinga experience akufuneki ukuthi uze ushayise lubonza ungene emgodzini kungikhona uthola experience, but thola laba lasebagqumukele bashayisa bakweluleke ukuthi akuphunywa ke ngala uze wena ungasagqumukele emgodzini unnecessarily njengemuntu lomusha. iBhayibheli lithi le nkosi le lengiJowashi yenda lokuhle emehlweni kaNkulunkulu. Sesithandaza mlaleli, angisho umuntu lomusha ukuthi wonke umuntu lotele lolamhlabeni lophilako ubhala incwadi. Wonke umuntu lotele lophilako kukhona lokubhalwako ngayo. Dingelozi diphethe ipen diyabhala ngako konke lokwendako. Ngiko iBhayibheli lithi uma siye kwehlulelweni ikakhulu ngubeke nje general, ngiyathi kona kuhlukene ekhathi nabakholwako ngeke bahlulelwe nemahedeni noma ke labangakholwa batawubabodwa. Kepha ngingabeka ngithi lithi iBhayibheli umuntu uyawehlulela ngako konke lakwendile. Hawu kuyawube kukhunjulwa ngibani, kuyabhalwa, kunerecord, kunepen lephethwe ingelosi kuyabhala ukuthi wendani. Jowashi inkosi yakaJuda, iBhayibheli lirekhoda namhla siyafunza ukuthi Jowashi wenda lokuhle emehlweni kaNkulunkulu. Wena mlaleli sesithandaza, wendani? Wendani? Ube ngisenkonzweni ngangithi buka makhelwane wakho umbuto ukuthi ubhizi ngani, ngoba kuyabhalwa khona lokubhalwayo. Ngiko kufanele ukuthi sonke isikhathi inhlitiyo yakho uyishumayele nemoya wakho ushumayele ukuthi ngitimisele ngihlose kwenta lokuhle kuze kuthi ekugcineni ngingalahlwa. Uthi David makakhuluma nemphefumulo wakhe uthi imphefumulo wami yini udzangale, mina ngisatamkhonda ngini. Uyabona ukuthi le ndoda yenta sinqumo sekuthi inzaba yokudlala angifuni, ngoba kukhona la kubhalwa khona. Angifuni ukutholakala ngidlala. Ngithi ke mlaleli sesithandaza nawe noma kunebantu longabathetheleli ubhaliwe tawubhalwa kuthiwe wena waphila wenda lokube emehlweni kaNkulunkulu kwebungaqoleli bantu labakuphoqile kani uyamfuna uNkulunkulu akuqolele. Ungcono ukuthi siyifute le ndoda lengiJowashi sibathole beluleke ukuthi mase tindvo tikuphica bakhone kweluleka ukuthi kenyalo yiphi indlela longaphuma ngayo. Ngiyacela ukuthi sithandaze mlaleli nawe utibeke embi kwesibuko lesilivi laNkulunkulu ukuthi uma nyalo nje uNkulunkulu abengathatha yakho irecord bekungafundwa kuthiweni ngaJowashi kwathiwa wenda lokuhle emehlweni kaNkulunkulu. Uma ubuka ilanga lakho lalamhla ubuka kuphila kwakho ku-community, ubuka kuphila kwakho esonzweni, uphila njani nebazalwane, ubuka kuphila kwakho ekhaya, uphila njani nebantu lohleti nabo, uphila kwakho emsebentini, uphila njani nalosebenta nabo.
konke kuyarekhodwa kungcono ungabi nemahloni uma sekulethwa yakho ireport ukuthi naku lebe kwentiwa nguwe ube nemahloni asivale emehlo ke sithandazi Jesu ukhona ukusita ukuthi impilo yakho ihleleke ubhalwe kahle ngawo iBhayibheli lithi uma umuntu waKristu uba sidalwa lesisha shothi kuyarajwa konke lokudzala bese kuba nelipheji lelisha lempilo lechubekayo asithandazi babe wethu longcwele egameni laJesu siyadinikela nathi Nkosi ekutheni sibe nenhlakanipho Joshua bekwamncane wathatha ubukhosi kepha livi lakho lithi ekuphileni kwakhe nasebukhosini bakhe wenda lokuhle emehlweni kaNkulunkulu livi lakho lithi wajabulisa uNkulunkulu ngenxa yokuthi abe nemeluleki longumKristu siyathandaza uNkulunkulu wethu ukuthi naba labasha basenemaphupho lamakhulu empilweni kepha bayabadzinga beluleki siyathandaza ubanika inhlitiyo yekutsanza kwelulekwa ngegama likaJesu lophilako nekuthi thatha teluleko uze bangabhayizi bashayise empilweni sibanikela ke esandleni sakho bonke labeva lelivi lakho egameni likaJesu Kristu amen. Hallelujah. Praise the Lord. Apostle, thank you for such a word. Banabasha egameni laJesu Kristu. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nathi sonke egameni likaJesu Kristu. Kude lo lapha by mistake. Kude lo valphimbo lami even by mistake. God wanted you to hear this. There's still a chance, young people. Umnyango usevulekile. You can still take a decision and decide today. Egameni likaJesu ukuthi you will make your life count. Egameni likaJesu. Masinyane tawuphela lithuba ngoqodwe konke. Tawabe tenqesi na second chance lapho. Tawabe sebendulile egameni likaJesu. Mlaleli ngicela kusho ukuthi imbabane Assemblies of God siyahlanganyela abazali lapha esandla ngicela basesikothe egameni likaJesu. Ngesonto bathandekayo inkonzo ezimbili khona ecala engena 8 inkonzo yesingisi egameni likaJesu Kristu ekhaya lengena 10:30 egameni likaJesu yena eneswati. Siyalimema bazalwane buyani Stokhonda egameni likaJesu Kristu buyani Stodla live laNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. There's power in fellowship. Taba mnanzi nami sengikubona sengikuchawula ukuthi nguwe kanzi egameni likaJesu tawuthuka ukuthi kanti mathebula ngiyamadi egameni likaJesu Kristu. We can't wait to see you. The apostle can't wait to welcome you lapha embabane Assemblies of God. Sizibonane nibathandekayo next week same time same place lapha ka VOC FM. Inkosi imphathe kahle. Inombolo yempostoli ngu7607 1828 7607 1828. Ngiyamshayela abazalwane niyakhona kumbhalela umpostoli niyakhona kunisita langabo counseling langemthandazo egameni laJesu. Sayaqala ekuchacha kumfundisi kwamanje nje Nkosi yami inceku kaNkulunkulu egameni likaJesu. But Nkosi naye kutsinza you are blessed in the name of Jesus. God bless you. Mlaleli siyabonga.